Wadidaw, kita mau makan sate kambing endul pakai hot plate nih di sini guys. Nah, aku pesen ke sate kambing nih. Prosesnya sate kambing sebelumnya dibakar, dicelup dulu nih ke bumbu bakarannya. Dan setelah itu dibakar sampai aroma dagingnya keluar nih guys. Terus kita juga pesen tongseng kambingnya nih. Prosesnya ditumis bawang merah, lalu dimasukkan daging kambing, bawang putih, tomat, penyedap, lada, kecap, kuah gulai, daun bawang, dan kolnya nih guys. Terus diaduk-aduk sampai bumbu meresap. Aduh Gusti, ngajorojos pisan guys. Merepet guys, suaranya. Guys, sekarang kita lagi ada di Sate Kambing Blora, Cirebon. Yang ada di Rawamangun. Yes. Wow. Guys, baru kali ini ya Bu Angel Yes. makan sate ayam yang ngajorojos langsung dari hot plate-nya guys. Bener, guys. Nggak bayangkan. Guys, masih merepet guys. Merepet kemana-mana ya. Kita Gitu cobain dulu ya guys. Ini langsung Oke, guys. guys. Press from the open guys. Kita makan dulu ya guys. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lala, ini sate ayam meluncur manja di tenggorokan aku, guys. Aku hilang. Wow. Oh my god, wow. Gimana Bu Angel? Daging ayamnya lembut, Yes, ada sedikit crunchy-nya. bener. Rasa saus Bumbu kacangnya sate. itu, bumbu satenya itu sampai ke dalam-dalamnya. Bener. Ini endol guys, munah ya. Beneran gak bohong, endol, merek endol. Oke, kan kurang pedes. Rica-rica. Guys, ini bener-bener rica-rica. Ini baru rica-rica guys. Kita Kucurin, tuang rica-ricanya ya. Aduh, guys. Guys, kebayang nggak guys? Sate panas dikasih cabe ngajorojos di mulut guys. We go together, better than birds of a feather. You Lada. Dia punya rasa ya. Begitu campur pakai pedas. Guys, sate-satenya guys, ajrut-ajrutan di mulut guys. Aduh. dancing on top of cars and stumbling out of bars. Gimana? Rica-rica. DP Rica. Pepidis. Pedis kali. Pepidis, guys. Pedis. Ini pepidis guys. Enak sekali. Enak sekali. Tapi enak sekali. Wow, guys. Biar lebih pepidis lagi, Yes. pepidis lagi ya kan guys. Sekarang kita serodotkan guys ini ya. Biar jadi makin rica-rica seger ayamnya guys ya. diserodotkan. You gotta go and get angry at all of my. Satenya kita racik lagi nih guys, biar makin endul surendul. Apologies. I hope I don't run out of time. Can someone call a Ini guys perpaduan antara orang Sunda dan Manado guys ya. Iya. Aku pengen campur acarnya guys ya, Aduh. biar makin endul. Bawang-bawangnya guys, cabai-cabainya alah yuk. place? And by once or twice, I mean maybe a couple. Rica Aduh guys. Angel, awas ngejelenging cabainya. Sedap. I can't wait till I get you. Nasinya diuak-uak pakai sate begini nih. Aduh, amboy guys. Like you love it. And Guys, aduh. I'm hurting, baby. I'm Guys, masih ngebul guys. loving. I need. Sate kambingnya kita tambahin kecap, acar, bawang goreng, dan sambal nih guys. Aduk-aduk ini, torong aduk-aduk. Ini dia guys, sate kambingnya guys. Fresh from the open guys. Sekarang kita belawakan dulu ya guys. There where you are, and I gotta get one little taste. Sugar. Wow, Wow. ngenah pisan guys. Ini tuh guys, sate kambingnya. Dagingnya tuh nggak alot sama sekali. Lihat tuh, permukaannya merah Guys. banget sama nggak bau perengus sama sekali. Ini Yes. bakarannya pas. Pas.
Ini sedang gokil. Mama tells me I shouldn't. Nih guys. Wow, apa ini? Ternyata di sini tuh ada sop buntutnya juga. Nih, I know I can trade. ditambah peresan jeruk limau, segernya berasa di puncak nih guys. Jadi Tuh, ya guys. dagingnya bergetar Masih guys. bikin lapar kan guys? Bismillahirrahmanirrahim. Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and it won't be long till Dodo Dodo, kunaon. DP kuah, Kuah, segar, seger, sedap sekali. sedap sekali. Kong DP daging, Kong DP daging. baba goyang. Oh, Gusti. Gokil ini guys. Emang bener guys, ini dagingnya bergoyang banget di mulut guys. Yes. Dia punya rasa bermain di mulut guys. Tidak ada perlawanan guys. Guys, kita punya Bikin Lapar Bantu Laris yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung aja follow dan DM ke Instagram kita @bikinlapertransTV. Wow, waduh Gusti. Lihat tuh kepitingnya. Abis ini kita makan-makan yang enak lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap dibikin lapar. Lapar terus.